Thandeni SK Gqomilisha Mfoka Manqele ihlala la. Mgibe wayifebe Mfoka Nyawo hlala la. Ihlala la. Mbukeli weBantu TV1 wena hlala la. Lento ingomthandeni nomgibe, umthandeni osuke lumgibe wazophosta ngaye uFacebook. Ehluleke ukungifonela umsunukani. So manje angasi ukuthi ena yini ke nina mhlambe eyenza ukuthi nilwela umthandeni angasi. Ukuthi njengoba ke sesihlangene lana nje ngifuna ukuthi lento iqala iziyophela phakathi kwalezi zinsizwa zombili. Ube mbukeli uyilandela njengoba isishiphelene phakathi kwalezi ziqhwaga zombili. Umthandeni Ngqisho Mfoka Manqele isiqhwaga, umgibe isiqhwaga. Lezi zinsizwa bekade zama athi nolimi ukukhumbule lokho. Kodwa njengamanje mbukeli angifuni ukudlala ngawo ishiphelene. Njengoba silana nje phambi kwakho njengamanje sizokunikeza ukuyikona oqhubekayo ukuthi ngabe qhubeka lana. Uzokhumbula ke ukuthi umgibe lo insizwa edumela pha TikTok engancithezi vele njengoba namhlanje ngasise umgibe wayifebe bese umgibe ungancithezi. Umthandeni ke esinye futhi lesi isidlova nje esaziwa lapha endemeni kaMaskandi ukuthi yonke into iyenza ngoShunu enkani njengoba afika laphana ecula ingoma ezithi uShunu enkani ungawuzeli ngobuso. Njengamanje ke bafubukele abalandeli bakaMthandeni Gqomilisha Mfoka Manqele bahlalele ovalweni njengoba umthandeni esenembangi eyaziwayo futhi nebanye abekhona abantu abayisabayo umgibe Mfoka Nyawo. Njengoba ke umgibe Mfoka Nyawo kuyinsizwa lena edume ngokuthi ithumana uphuthu kube ukuthi awusabuyi ke emva kwalokho meke yakuthuma uphuthu okuyinto leyo etrenda kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana esusela isigamekweni esithizeni esike senzeka. So abantu bahlalela ovalweni noma abalandeli bamthande bahlalela ovalweni njengoba umthandeni Ngqisho Mfoka Manqele nje esixabene nomgibe. Mhlambe nomthandeni agcine ithume kuphuthu agcine ngasabuyanga njengoba esenembangi nomgibe umgibe kubeke kwacaca kule video esiza ngayo njengamanje nesikuphathele yona kodwa kafushane sikukhele phezulu. Lezi insizwa zombili ayisezwene sezinkukhu nempaka lokho umgibe uqeda ukuveza nje ukuthi yena nomthandeni no njoba umgibe kade eRecognition loqina lapha kumthandeni edefender amagoli aqhamuka lapha kwembangi kaMthandeni noma kuyiqembu elilandela uKhuzani Dlamlenze Mfoka Mpongose kuyimbangi kaMthandeni kanjalo nomgibe beseqenjini elilandela umthandeni lama Red Nation. Kodwa nje manje abasazwani lokho kusukela ekutheni kuvele kungazuthi umgibe akazange ayiposte ingoma kaMthandeni Ngqisho Mfoka Manqele njengoba umthandeni ekade ekhiphile ingoma ehamba nentokazi laphana kuyingoma ethi igusha hamba nentokazi uMahu kwaya kwaposta ingoma kaKhuzani. Iyaqala lapho ukushiphelana kuhamba isikhathi kwabonakala ngempela umgibe ethatha isayidi esuka laphana kuma Blue Nation kuma Red Nation eya kuma Blue Nation. Kwaba umthandeni uyabuya ke einsukwini laphana kuFacebook enkundleni zokuxhumana wabese posta le ndaba engiqale ngayo wathi impimpi ilethuma abafowethu uphuthu. Leyo nto isukela phi la na isukela ekutheni umgibe Mfoka Nyawo wake waya nensizwa lapha engasekho emhlabeni uDubulo Mfoka Mbatha endaweni yokudla esejule sikwasteve kwendawo esegoli leyo njengoba babeyodla njena nangempela bafike bakuthenga ukudla umgibe wayithenga inyama masethengele inyama ngenxa yokushawa isikhathi bekhona baphuthuma khona wabesethi Dubulo Mfoka Mbatha kwenzizwe engasekho kathi ngalalwa ngokuthula mfowethu uthenga uphuthu khona sodla siqede siqhubeke nezinto zosuku. uDubulo Mfoka Mbatha wathi eseyothenga uphuthu kwaukuba uyagcina lapho ukuthi siphinde simbone njengoba besimazi nayo insizwa laphana egcwele nje ko TikTok. Yilapha aphelela khona ke la kufike khona wahlangana nezimbila ithutha kwaba khona abantu abamphuca impilo ngokuthi bamdobule kwakugcina ke zonke lezo indaba sithola kubani kumgibe Mfoka Nyawo ukuthi ngabe kwenzekalani esigamekweni njengoba uDubulo sazi sonke ukuthi akasekho. Njengamanje ke abalandeli bahlale ovalweni nje ukuthi nje umthandeni imbangi futhi phezulu kwamgibe umgibe okwaye waya nomuntu kuyodla
lo muntu wagcina ehambile yothenga uphuthu akabange saphinde abuye. Ngabe noMthandeni ngamenza yini lokho abantu bahlale ovalweni kulokho ke. So bukele njengoba ke uMgibe ke esekhiphe nomnqamla juqu wanqumela uMthandeni uGwayikatike ukuthi akahambise imali yakwaMbatha. Engathi imali yakwadubula leyo ukuthi ke ngabe isikweletu kwesasitheni leso anginaso isiqiniseko salokho. Waphinde waveza ukuthi lensizwa into abayibanganayo noMthandeni Mqhishwa Mancane babangakona ukuthi uMthandeni usole udubula ngokuthi usole uMgibe ngokuthi uMgibe uyena uwabulala noma wabulalisa udubula njengoba wayagcina emthume uphuthu udubula kangaphinde abuya. Mbukele angifuni ukuthi ngiqedele idatha bengikha nje phezulu kubantu abangakwazi abangakalandelisisi ukuthi babe kwenzakalani. Kodwa ke ivideo insizwa uMgibe lapha live eyikhulumela ngisacela uyibambe khona la ungakhohlwa ukusubscribe. Lento ingomthandeni noMgibe uMthandeni osuke uMgibe wazoposta ngaye ku Facebook ehluleke ukungifonela umsunukani. So manje angazi ukuthi yini ke nina mhlambe eyenza ukuthi nilwela uMthandeni angazi ukuthi nimlwela nani angazi ukuthi why nilwela uMthandeni nini because lento ingami naye ngqo njengamanje ishiphelele manje bafana ba ishiphelele manje akahambisa imali yakwaMbatha lo into engiyifunayo akayeke igama lamphansi ngiclean bafowethu ngiclean benginobungane oqotho beningibona ko live noDubula sihlele sidla inyama kubangani bami endlini yami kumnandi. Namhlanje uMthandeni wena lo uzosukela mina uzothi nginesandla ekufeni kukamngani wami mina umngani wami mina ebese ngiphila naye esengumfowethu engitshela okama plans ziningi kuncane uDubula ngaze azangitshele khona ngaye mina nangama plans akhe. So lenja lena manje izongikhumela umbhedo manje la izongikhumela umbhedo iphutha lami ukuncoma ingane kaMangema mina wangamele mina umtshali wentshangase 100% angazi lensizwa noma ngiyayifollowana oh hayi ayisefollowana mfowethu ngibonile i-comment yakho oyibhalile ngami mtshali ntshangase mfowethu thank you very much bhuti wami ngiyabonga manginabantu abangisupporta ngokweqiniso mina ngiyimele mina into kumele ayenze le akakhokhele nomfana wasenkandla imali yakhe yokuphuhela lesigeqe sakhe sengoma engasile ebafowethu ukhuzani wakhipha ingoma nganamhlanje ngahamba nomkamsa yohla out masibuya ukuyohla out ngabuya ngadlala ingoma kaKhuzani yena wakhipha ingoma ngangaphosta ngisho wawungafa angaposta amasimba phela mina kule yami ilokhuzana iaccount angiyipost igeqe mina angiyipost igeqe zeingoma mina angipost igeqe mina zeingoma mina ngapost ingoma kaKhuzani ngoba yayenza sense ingoma kaKhuzani yayenza sense yayirelate nami yini ebafethu yini into wathi uyilalela engomeni zikaMthandeni lezi ezintsha ingoma enesense iyodwa lapha ingoma yezingqondo iyodwa ile ngoma le okhala kuyingane iyona ngoma engivusela ngomunyu mangilalela ngoba ibhlungu madoda lento eyenzakalayo iyodwa ingoma kaMthandeni engayiposta ke ile ngoma okhala kuyo ingane kuphela ezinye ngamasimba kuzosuka umuntu ethi sigadumzi kusho into engamele ngisho ibhayisikili sigadumzila lana sihle aphula ngomeseshe okunye afford ngisho iaphula lelo ugade nalo umzila uyakwazi ukuthi khona ugade umzila yini ugade umzila wena enye ingoma emnandi inkosi yami iyacisha abamnandi ile okuthiwa uMaplazana wavele isilima lesi safaka inhlamba kuyo ingoma emnandi wafaka inhlamba kuyo ayilibele into lena yakalibele lona access imnandi ingoma wayifaka usawuti yena wangengisa kabi ke lapho
ingoma ezimnandi evele ngenazo ejike ezofaka ingoma usawuti omningi ogcwele iglass wathi mi usawuti ingoma ungathi unengoma eyodwa emnandi wena yes alezi insimbi zakho ensunini zayo yes ukuyisa ingoma kakhuzani lena ethina uRonaldo dun house uzingoma uzinsimbi lapho phakathi uzispika seRanger ngathi sadabuka Ranger ngathi sadabuka Ranger ngathi sadabuka ngimi wena phuma nje ngikufuni ngempela wena angikufuni lokho ngempela manje mfami namehla petukile ngathi akasibeko akho emzweni insizwa la nangu usibeko nangu upetukelwe ngamehla ongixolela ubafo akame kancane umoya unyukile manje ima kancane bafo yangicika lenja lena ngoba vume ngeke nje ngivume uyeyisa lo vume ngeke nje ngivume uyeyisa lo akafuni futhi ukuyekwa lo mase bhedile ubhedile usibeko lo wena sibeko wena ungicika kabi wena ungicika nje kabi wena hawu ubhuti sigwebo ukhona la live ubhuti sigwebo ngene ngapha live ngcono bhuti wami ngamane bhuti ngiyiphishise ngapha live manje ngeke ngikwazi ukuvala lapha icall bhuti sigwebo uma ukhona lo live lo ngena kona mfowethu ngeke ngikwazi ukubamba icall yakho iyakabulenja le yasuke ingane yabantu ungelovi ingane eyiphantelayo eholela ingane zabantu zihle isuka izogaqaza ingane bese yakuyimita I'm sorry ngiyaxolisa kakhulu cha bekuhlekile yes bekuhlekile ekuhlekeni utshwala ngizibeka yafet mina ngifuna umuntu awudoti mina nje wemthandeni mina nawe sozeshayisana ngeyifuba mfana wami ngeke ngigoba uphondo mina ngigujwa nguphondo ngafa khohlwa ngeke mina ngigojwa uphondo mina ngwakanyawo ngiyahla ngiyasutha kithi nawe uyathi uyasutha kini ayikhale ke mfana yongqubuzana ngeyifuba fusaka indaba yakho angikwesabi mbulale ndini iyakabi wena ngizala wancumalo mina mfana makuhlehlwa kusanganwa la akuncethezwa la ngeke ungidakelwe mina alenge nje ungisanganele mina alenge nje unginyele mina ungile amasimba angifuni umuntu angiyangile amasimba uyangisukela angilazi phutha lami ukuthi ngokuncoma nje ingane yabantu ufuna ngihleze ngincoma wena unasilima wena ngincomana nawe nasibeko wena esiphethiwe lamehla ama VNIS mhla ka 15 ngiyawadedela ngwanika 15 days full ngizowadedela akusanganwa la ngeke ngihlale nje mina awuthi ngisuze futhi ngiphelwe icala yes suza nje ngiphelwe icala 15 days countdown ngiyaqala kusasa ngithi 1 bafethu osiqiniseko vele bafethu bayahola vele but angifuni ukuphazamisa uhola kwabo lezi why ngithi ngeke ungibone mina ngenza ivideo ngikhuluma nosiqiniseko usiqiniseko intwana mfethu engasebenzi Nkosi yami eyilambelayo nayo yabo osiguda amagida ngoma kaMthandeni lawo ayamdansela enza nani uma uMthandeni ngempela ukuthi unobuntu yini uMthandeni enganxenxanga abantu bakhe ukuthi abavotele ingoma kaSminoff mawukuthi uMthandeni ke weni lo enimthandayo yini uSminoff eyophuma onamba bani engakhompetanga ngoba phela nina nation enkulu ngithi
Ngama Red Nation angenini nihlulwa yini ukuthi ni supporteni uSminoff nihlulwe yini ukusupport uSminoff ingoma yakhe kwi Mother of All ibele phezulu icompete no limit uma nimsupporta ngokweqiniso indaba ngoba phela umthandeni angithi phela uzenza into enkulu engathi iyamthanda uSminoff umenze silima yes umenze silima yezwe indaba umenza isilima anobona umculi asuke uNkhuzani eselikhiphile igama ethi votelani ubani nibona umculi angeke awine yini eselikhiphile igama uNkhuzani wathi bafowethu bengicela balandeli bami sivoteleni ulimit or ngicela sivoteleni ufalabo nibona ukuthi ngeke labantu bemsupport ufalabo na wesibali kulethi sibali wami lenja isengichaphaze kakhulu isebenzisa ukuthi yona ine following eningi nami ngine following eningi ayikhali idraw leyo ayikhali njengamanje nina zinja engama Red Nation anali iqiniso ngoba ube neqiniso nina ngabe uLokhuzana ulimit ngamanga mani uSminoff ngabe ucompete no limit nomenze phezulu ngabe unumber 3 manje ziphukuphuku niziwula ileader yenu ayikwazi ukunibonisa inxenxe bafowethu asivoteleni uSminoff bafowethu uSminoff achieve izinto eziningi emculweni usaphanta nje angeke kwamfanisana nanomthandeni uKhuzani uGatsheni abantu sebe achieve emculweni abana nezinto nonke ma Red Nation niziphukuphuku anisupport ngeqiniso ningabakhohlisi animthanda umuntu ngokweqiniso ngoba uSminoff nje kumanje akeswani nanoKhuzani ngoba wathatha isayidi wasupporta lesikhova seni losibeko wena opetikwelwa ngamehlo kodwa usibeko wenu lo uyehluleka ukuthi ethi balandeli bami ngicela supporteni ulimit kuyamhlula lokho kusibeko bafana bami